Salonani, igama lami nguNesisa Mpofu, ngingusomlomo wedolobho lakoBulawayo. Idolobho lakoBulawayo lile-master plan eyiyo iplani ngoba ugwalo olutshengisa ukuthi idolobho lizaqhela lisiya ngaphi, njalo lokuthi idolobho lizaphathwa njani nxa sikhangela izinto ze-planning ukuthi lapha kuzayenzwani, njalo kuyini esikufisayo kumbe ku-residential, commercial, industrial, ama-uses omhlabathi ukuthi idolobho liyangaphi. Uma sikhangela umngcele wakoBulawayo siyananzelela ukuthi idolobho lona ngokwalo lilendlela eziningi lokuqhela. Owakuqala ongekho emandleni kakhansili yilokhu kokuqhelisa ama-provincial boundaries. Ama-provincial boundaries efakwe ku-presidential proclamation eka-2004 ebekhangela kakhulu nguhulumende ukuthi aqhelisa njani uBulawayo as a province. Lokhu kuzabanjwa nguhulumende. Thina njengedolobho lakoBulawayo siyenza okuthiwa yi-voluntary incorporation, lapho umuntu ongaphandle kwama-boundaries wakoBulawayo kathesi elomhlabathi efisa ukuthi khona engene koBulawayo uyabhala i-application ebhalela uBulawayo njalo ephinde ebhalele lapha akhona. Ngizapha imizekeliso, uma ngiseMguza ngifisa ukuthi ngingene koBulawayo, esikwenzayo ukuthi khona kufanele ukuthi ubhalele lapho ukhona le-Rural District Council, ubatshele ukuthi lesifisa ukuthi umhlabathi wakho ungene koBulawayo. Isuka lapho iBulawayo la izakhangela leyo application, kodwa ekucineni ukuthi lawo ma-applications kufanele ukuthi ahambe ku-ministry, kuhulumende, layo ekhulume ukuthi kuphathwa njani. Oqakathekileyo ukuthi lokhu kade kubhale ukuthi ikhansili ikhangela indawo eziphandle ukuthi izifake zibe koBulawayo as part of i-provincial boundaries, ayisikho esikwenzayo kathesi ngoba lokhu kuzaphathwa ngabaphambili, uhulumende, u-national government yiyo esincedisayo ukwenza lokhu. Thina njengedolobho sisebenza labantu abalomhlabathi abafisa ukuthi bengene koBulawayo, labo futhi bexoxisane lama-rural district councils le-ministry ukuthi bafisa ukuthi bebe part of Bulawayo. Ngiyabonga. Umhlabathi nxa ukhangela umhlabathi uphethwe ngabantu abaningi. Kwesinye isikhathi umhlabathi uyakwanisa ukuthi ngokakhansili, usitsho abantu abale-title to the land. Kwesinye isikhathi kuyabe kungokakhansili, kwesinye isikhathi ngama-institutions. Uyakhangela ukuthi ngxenye indawo kumbe ngama-chechi kumbe ngama-company ayenelisa ukuthi ebe lomhlabathi. Kwesinye isikhathi abanye babe lomhlabathi, singakhangela kulamaplazi kumbe esemulini kumbe esebizweni lomuntu. So kuyabe kungabantu bonaba esebenzana nabo.